Comrades, sanibona amasosha omkhonto, amasosha kaNxamalala, amasosha athanda izwe lethu. Ngithi namhlanje ngizonimema ukuthi insuku sezimbalwa eseyisele siyabalanda prayer. Njengoba simemile uNxamalala noDokotela Khehlekelezi ukuthi siyabalanda prayer ibheke eFree State eQwaqwa mhla ka-31 August Phuthaditjhaba Stadium lapho esithi khona asibalande manje abantu bangene emkhondweni ngoba sihlelela unyaka ozayo ukuthi silande omasipala, silanda ama-metro ukuze silungise inkinga esinazo la eSouth Africa ngoba la maqembu akhona asikhombisile ukuthi abananda abonomuntu omnyama eSouth Africa baqoqa imali bayaqoqela emaphaketheni. Ngakho-ke amasosha omkhonto asambeni siyobalanda eFree State Phuthaditjhaba sithi nje beSotho dumela sithi Qwaqwa dumela siyangena. Now is the time to unite. Now is the time to build a strong MKP. Now is the time to take what belongs to us. Asilwele amasosha omkhonto uNxamalala isosha lesiholayo asinamphoxi asiye khona siyabalanda njengoba sibona nje ama-recruitment aqhubeka izwe lonke. Umkhonto uyasebenza ulali ubusuku nemini asiqhubeke sikwenza lokho abantu bangene emkhondweni siyabalanda mhla ka-31 August eQwaqwa asihlangane khona-ke amasosha omkhonto siyobalanda bonke abantu bangene emkhondweni ngoba ngonyaka ozayo siyabathatha umasipala siyabathatha ama-metro sithi abantu abangene emkhondweni sithi kwaza mkhonto kwaza sithi sihole Nxamalala sihole baba wethu siyakuthanda amandla